Dobar dan, dragi prijatelji, pratitelji pekare Ruzmarin, selarskog kruha No. 1. Evo, nakon dugo vremena snimimo video kako radimo božićni kruh na talu, koji se sastoji od tajnoga sastojka suhih smokava i suhih grožđa. Evo, dragi moji, to vam je taj komad koji je sličan našem panettoneu, a nije približno isti kao panettone. Svi ljudi koji mrze suho grožđe i suhe smokve sad će ih zavoliti. Dragi moji prijatelji, sutra i večeras, evo prvo večeras od 6 sati, 15 sati, dostupni božićni kruh na tale, 8 eura komad, a ujutro u PZC čanki ne čekajte ograničen broj komada. Nek vam je sretan Božić i sretna Nova godina želi Natalija Ruzmarinović.